pozdrav svima ljudi, ovdje je Serbian Smiles i danas ćemo ljudi igrati SAP na Balkan Ekstaziju i ovo je, ja mislim, prva epizoda na Balkan Ekstaziju. Mod je XBR, verzija 1.0.0, server se otvorio pre recimo 2 dana. Ovaj klip će biti prezentacija Balkan Ekstazija. Prvo što ću da vam pokažem jeste opština. Opština se nalazi tamo gdje je svaka opština, mislim da znate da je tamo kod policije, kod PD-a, tamo na trgu. Inače sve je urađeno kao po, ovo Santos je Beograd, Las Vegas je, ne Sarajevo, nego Las Vegas je, kako se to zove, je Hrvatska, Zagreb, a Sarajevo je Las Venturas. Ne Las Venturas, nego, to je Las Venturas je, ona je bitna, znate na što mislim. Zabao sam nešto. Op. I da, mod je unikatan, znači imate svašta. Imate, na primjer, da kupite, evo ga, da kupite sladoled, pa imate kao na pijacu, jedno tamo je pijaca, ovo je sladoled, pa imate, šta imate još, imate ove kao Adria Shopping Centar i to ne stoji samo tamo kod ovog, već kao i u RL, znači svuda ih imate, te kao billboarde, imate tamo OMV gas, pumpa. Ovdje je opština, sad ćete da vidite mapu opštine. Inače, s polja nije mapana, unutra je prelepa, sad ćete vidite. Vidite. Baš lepo izgleda. Inače, kad uđete piše kao CCTV, kamere prate aktivnost unutar objekata, gradska opština, City Hall. Ovdje možete da uzmete penziju, da izvedite penziju. Ovdje možete da respawnujete vozilo, inače ne znam kako to radi, znam da se piše VHRTC, ali ne znam da li se to respawnuje vaš auto ili svaki auto, verovatno samo vaš. ORG kick, da izađete iz organizacije, to je da vas neko kickuje i plati ORG kaznu, to je da platite kaznu, ona košta 50.000, a da vas neko izbaci, to je 30.000. Ovdje vadite pasoš košta $1.000. Ovdje dajete otkaz, da vidim da mogu da dam otkaz. Otkaz. Ne može, dobro. Ovdje plaćate kaznu, na primjer PD vam napiše da ste brzo vozili i vi tu platite tiket. Ovdje vadite državljanstvo, to ću ja sad državljanstvo. 20.000, dobro, ja ne imam sad 20.000, inače državljanstvo je iz koje zemlje dolazite, na primjer iz Srbije, Crne Gore, Bosne, Hrvatske. Ne moraju da budu zemlje sa Balkana, može da bude i van, ali na primjer ovo je igrica, ovo nije realan život. Ovamo vam je PD, to je Police Department. Novi stari lider, Legija Misaki, isto tako i za skriptera Memorex. Vlasnici su Dozi Zoki. I šta još imam da vam prezentujem? Da, bolnicu. Ovamo vam je bolnica. Evo je. Ovdje ja mislim, izvini. Ovdje je ideja, da. Ovamo vam je bolnica. Ovamo je poštar, ja mislim. Ovamo gore. Nisam siguran, mada valjda. Putova. Beži, bre. Vidi. Joj. Inače, ovdje vatrogasac nije organizacija već posao i on je ovamo, sad ću da vas odvezem do vatrogasca. Ovdje je, ja bih rekao, neki kartel ili Vinci Family, nisam siguran. Ovamo su vatrogasci, evo sad idemo do njih. Evo, vidite, to su vatrogasci.
dođete ovdje, tamo, to jest tamo, ovdje, kucat, to jest stisnete N i dođete ovdje po dužnost i ulazite u ovaj kamion i idete, na primjer, sad nam se ovdje pojavi gori i to, kaže neki Ben, valjda Velka nek stazi news, kaže izbio je požar u toj oblasti i molimo sve vatrogasce da krenu da zaustave požar. Mogu vas odvesti, na primjer, evo ovdje opet ima nešto idea, inače nije dovršeno, ovo izgleda neki bug, nema veze. Ovamo piše Burg, ovamo autosalon, ja mislim, jeste Groti. Da li je ovdje autosalon? Ne, nije. Izvinjavam se. I da. Ovdje je berza. To je, ja mislim, slično što i iz Vatora. Ja mislim da je čak isto što iz Vatora. Pa da, samo što je ovdje ne prodajete zlato, nego materijal, berza poslova, ako se neka čuje. Tu reč. Idemo ovamo. Evo je OMV pumpa. I otprilike to bi bilo to. U stvari da, ima i ovamo parking servis. Sad ću vam pokažem parking servis. Opa, poleteo sam ovo. Ovdje vam je kazino, ovdje često dolaze bogataši, naprimjer, to vam piše sve ovdje na tutorijalu. Znači, tu vam je tutorial i tu oni, kako se zove, dolaze da se klade i sve to. Ovamo, sad ću vas odvesti do parking servisa i do spona. Znači imate, ja mislim, 2 ili 3 spona, nisam siguran. I imate jedan tamo kod novi spon na Skill Areni, tako, tamo. Sad ću vas odvesti ovim putem, to jest prvo idemo do tog spona, ja ću ga zovem novi spon Skill Arene, zato što je tamo novi spon Skill Arene, na tom mjestu. Mada meni se iskreno više sviđa Balkan Ekstazija. Ovo je, mislim, ovdje ribar. Ja mislim, nisam siguran. Evo, sad ću vam pokažem. Evo, tamo vidite ovu mapu ovdje. To vam je... Što je? To vam je tu parking servis. Eto, to je tu parking servis. Ovo vam je pijaca, kupi IPP. Ovdje se sponate, znači, ne kao novi spon Skill Arene, već kao old school, znači ovamo, tamo. Samo ja tamo neću sad da idem, ovdje su vam rent motora, vidite nema skoro ni jedan, ovdje otprilike dolazi taksi po vas, ovdje vidite tu. Sad ću da vas odvedem, dobro ovamo su vam isto kola, slično znači kao na old school, znači ovamo vam stoje kola, ovamo rentate. Ovdje je parking servis, nema još lidera. Ovdje je niz Petrov, ja mislim, meni tako barem liči. Nema veze. Idemo ovamo. U stvari ne, rekao sam gdje ću idem, rekao sam da idemo na onaj put, dugačak onaj. I ja se nadam da neće mi istekne ovaj rent, jer sam ga rento 20 minuta, a ja snimam recimo negdje 10 minuta i 10 sekundi. Inače, da, rekao sam, lider PDA je Legija Misaki. Idemo sad, izvinjavam se, malo sam prehlađen, ali nema veze, nadam se da vam ne smeta. Sad ću vas odvesti tim putem i znači to, ja nikad nisam stigao do kraja tog puta jer jednom udario jedan debil i ja sam preletao sa puta. Inače pazite se jer ovdje negdje imate radar. Gdje ćeš bato? Evo ga radar, vidite, on je dozvoljen do 120 da vozimo. Evo ja vozim 119. Kako sam tačan.
Kako sam tačan, vozim 119, a dozvoljeno 120. I da, tamo vam je, ne tamo, ne, evo je, granica, sustižemo ovog dostavljača. Neki Aurora, ne, kako se zove? Znam da je dostavljač neki na A. Ajde da ga stignemo, ajde da ga stignemo. Vidiš, on ima neku vrstu pomoći za... Op, pazi bre, gdje ćeš. Adria dostavljač, da, znao sam nešto na A. On je neki Novajle isto. Gdje ćeš, ajde, pusti me. Oho! Dobro. A, šta je dobro, brate? Nema veze. Uglavnom, ovdje ćemo završiti klip. Nadam se da vam se svideo. Sjebao me onaj tamo debil, jebem gusta. Nema veze. Pa, to je to. Ćao!